Yebo, ingane zakwethu impela ngenza nikholo-ke kuvezwe indlondlo-ke yamanzi ngayo-ke indaba-ke yesenandi ane-3 nakhulu phana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana okuhambisana-ke nayo-ke i-West Gang bafowethu impela ubeseveza-ke indaba-ke yokuchitheka kwegazi kuyona-ke leya ndawo waphinde-ke waveza-ke umlisa-ke yena-ke oyena unobangela-ke waso-ke lesigameko bafowethu impela phama sikhuluma kakhulu-ke ngicela bangiqale ngenibingelele yona-ke Mboso City MTV sithi nje uma siqala ngani channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona sithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wengane zakwethu impela sibona laphana-ke indlondlo yamanzi njengoba-ke isingenelele phana kodabeni-ke lwasenanda noluthanda kakhulu phana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana oluthinta-ke ukuchitheka kwegazi nokuphangalala kwabantu kuphuma-ke imiphefumulo kanti-ke bafowethu impela yena-ke indlondlo-ke ibesiveza ukuthi-ke kunendoda phana-ke enanda-ke ethwele futhi-ke isithwalo sayo-ke sinzima kakhulu njengoba-ke impela-ke mangabachitheka igazi yilapho khona-ke suke ethola khona-ke amandla. Hayi-ke wengane zakwethu impela ibeke kanjalo phana-ke indlondlo yamanzi njengoba-ke eveza ukuthi cha uNkulunkulu yena-ke ombulele zonke-ke lezi zinto futhi-ke impela engazuthi-ke kuzoba uyena-ke umuntu-ke ozoba isisombululo kuyo yonke-ke lento-ke eyenzeka phana-ke enanda. Futhi impela-ke zinjalo-ke indaba besiniphathele zona la kwiMboso City MTV sithi nje impela-ke awuhlale nathi-ke sihlale nawe sikulethele-ke zona zishisa futhi-ke zintsho ngoba zinjalo.